Rahajeng semeton dumugi kena rayu bagya sukses ring segala bidang sinarang sami. Inggih semeton amakeh puniki sanenake nang dados titiang numas buku sane sering kuaca nika ji gendang. Puniki semeton nggih sinampurang puniki banget kentan titiang nentan ngadolan buku puniki kentan tapi mahawen nang kentan riantokan titiang ngerah buku puniki nentan wentan punika numas kentan nggih. Niki murni punika sangkaning pasawitran kentan. Nah niki dadosne literasi yang tiang pakai punika ring toko tatkala nyarca kewentanan sojo kentan utawi permata kentan nggih. Nah sane niki wentan terjemah dari Bapak Wayan Karyana punika MPD kita niki kenyang tiang ring pasawitran punika beliau tugas ring diklat bahasa Bali kita niki nggih semen gentan niki ring unut puniki kepica oleh pasawitran talar kebetulan beliau punika wentan napi wastane mas sekolah punika dawang nika ring sastra kawi kentan titiang isang nakean literasi niki boleh sarang beliau. Nah niki talar ring pasawitran titiang punika sane tugas ring diklat bahasa Bali keniang tiang kentan niki. Nah niki talar terjemahan saking penerjemah terkenal puniki Bapak Wayan Budha Gautama niki talar patah ring diklat bahasa Bali niki keniang tiang kentan. Sampun kentan niki carca duwen pusdok perpustakaan dokumen Provinsi Bali. Nah niki keniang tiang ring pasawitran wentan dados guru punika ring nampak perpustakaan dokumen kentan niki nggih. Nah niki carca duwen gedung Kertia Singaraja kentan niki sane kebica pasawitran punika wentan sane ngranjing ring unut dalar dawang nika kebetulan wentan kunjungan napi wastane ring gedung Kertia. Nah titiang nunas punika sebisan mangda keprineng punika carca puniki. Nah niki duan gedung Kertia kentan nggih. Nah dadosne niki dasar titiang punika nyarca utawi ngerah punika ceciren sojo permata sane wentan riki ring toko kentan. Nah sane mangkin punika sampun wentan korban siki niki carcan tiang sane diki karena terlalu sering punika di fotokopi kentan niki agak rusak nika carcane takutnya tiang yang niki ten bersidang angin kentan dadosne semeton sane arso punika jagi sarang-sarang mempelajari niki kentan dados punika rau ke toko foto mantan niki